khang rất tâm tu lai ya dây la oi din thấy phung cả số nghe ô cả chung mang pa này hình sắc ô nam min lâu bi vạ chơi na chẳng hẹn nam min lâu bi vạ chơi na chẳng hẹn cho hin nam min ka ai say thiêm thun ka hin oi chung nga vai hôm đây chung mu so ka chung nam pa kai pa then pa bang cho hin nam min ka ai say thiêm thun ka hin oi chung nga vai hôm đây chung mu so ka chung nam pa kai pa then ka chiu ka nam ka phun go nang hin na hin sa te so nam koi tu min le kit song le na nun kho na ngai lut na vang ki hel ngai lo tim bi si kalvari a na vang se Lupin le zana adim set engai lo wa kapau hinjing kapatin awa thananga ehu ilpo kapakai na Jesu Krista mina tong tawi amen. President Thadou Baptist Association India in Tuni Mission Somni Langa Tombo Pakai Kum Sami Le Som Sehi Hin Haipi Hobung Muna Thadou Baptist Association Youth Fellowship in Anin Gansanna Gospel Olympic Kam Icon Hi Tuni Khang thác cái hồ dân sinh, thì phải là thân nhân phải mang phong thủy những cái viên, phát hiện đầu tiên những cái hình sự buồn lạ thì kêu mang khăn khải độ đàn hình. Pu Esel Pausugin an Kaido to Kidhonin Tun Pu Robert Yuta an Kaido Ting Hi
dan Dewi Kesimani Iketare Ikhatai Desalalui Badai Kote Hek Nabi Dumen Kami Tim Kutin Zonam Anadet Sayohiye Anahan Langan Desau Haipi Zantanam Pengesumpalan Kengkai Ahi Sebagai Kengkai Ahi Selain Zakai Zonse Ini Thadou Society Sung Community Sunga Lam Zonse Bethalna Betolna Anilai Sayohi Selain Andi Anangtua Bin Nabi Rohi Chin Kuti Nizo Pia Hotme Malayta Thadou Se Hulavi Bersama Zakelum Anak Ibrahim bersama Indonesia Lahir. Banaum kabon sawa kapal putih, nasala bersama kamu, kabon sawa khalena, kapakai Yesus Kristus amina, kabon sadilah khamtahi, amin. Ikipau wang mipite, ikipau le Olympic lem na inanay tawin ipizong le hichihol sungahin hondo na ground nga inanay tawin chilayong hondo na to takat ahisingin ipizong le na bon tawin ikipazaluvin Olympic chipay kipau me second session hall program simhana kaloy nu kasay na pang koho sa ipanpidingo nunga avain
in nei pi win tin ke kai le gol hang mamang kip gen kai in chule kalanga ting hi nunga awa hi in tunil ha compare ka hong pan hon ding hi e whole program simtha na hineng kate amasa pena hi oath taking ceremony hichi ela pi dingo hi TBA YF area chairman juting le secretaries hon ala dingo hi hichi alam kaina ei pi dingo chu Mr. Robert president TBA YF juting le hichi choki chai chai ting le special number hichi ela pi dingo win amasa chunga icon ay nala apiwa Mr. Gogin ama in ay la api ding wahin hichisunga chu offering zong in anay ding wahin aba nahi tao namang ding Reverend Lunlal Kipgen Secretary Finance TBAI hichikichay ding lechun exhortation speech hichi ay la api ding wahin eho TBA President Pu SL Pauzagin aman in nala api ding wahin hichikichay ding lechun special number Golden Choir KMC. TBA YF to gun noiza hungkal sunga zamta pu president tingle pastor executive secretary tingle worker hozo se chule pilepu nule pate ho hausa pilepu te ho na bon chavin lole bolte ho Olympic salam kain pive nahi tin tuin ibon chavin khatbe che ga dingutin khatbe ibon chavni pi ga ding formate o taking inei now to kithonin tua hi lamkai masaho zanale geldona 60 seconds 1 minute hichehi inei kom de hin lamkai masaho zala dunia ani vechanna TBAYF Olympic iman thejo hin ama hon hitabang lamkai lunglu ta le sting le thanom ta pathin na to sting le kiloi komau TBAYF sunga zong ana to naw ana bol no zong se tunin ama ho avelin lung thim gil te na gel do tin ama ho zanale sting ama ho izanaw gel do na in bon chavin kip chanin second kom to kumati chú tua năm cái bao giờ độ nào giờ này thì nào lên tin tu nhà út tiki lại là nào hiện tạo này đi nào mà dùng xì giống thì bảo nông tay làm xe làm lắm há tay thì lên piki rồi thì là hi hẹn thì bảo đi chân sàn tê Guys,
sang ni le som le thuma the first gospel olympic kam icon in a ball now patna tu ni ko chana hin pu hluwa hachunu pathin chu masapen ten thangwa na kain pin he ki pom ka sale jengin tu ni ko pathin lung set na yala Thadou Baptist Association hobung sunga khang tha te hon tu ni ko hitabang gospel olympic kam icon kum sang le som le sigi adinga ani ve chan na hin to do zadun pathin ka thang wain he chula hong ki khom hobung chula to hom pi lam kai amuna muna ju department lam kai ho chuteng la khosung hobung mi te ho zo se tu ni hin hitabang he pathin in ei lung set naw pathin in ei pui khom wen hitabang phat pha ei mu khom sa je wen no ho zo se chungayo ki pa thu khan se no ho zalin hitabang phat pha ei pe wa chunung pathin chu ka rau na jong je thei chan ei je pe wa chuteng le khang tha te ho ne la cha hi han lang i pi le thil le lo hele hitabang a he ko la hi han lang hobung lam kai ho he jong le hau sa ho he jong le hitabang a chu pan na sa ta ai la pi je wa tu ne hi chi program hi ki pan the hi ti hi kamit ta in kamuin hi in khosung hau sa pu chuteng le ato khom pi se mang pa chong chuteng le hobung lam kai pastor pa head deacon pu chuteng secretary pu ato khom pi board of deacon ho chuteng la khang lai te youth department chuteng la nu te lam kai ho chuteng la khosunga organization za chom chom ho na bon chaw chunga ki pa thu ke ma Thadou Baptist Association hobung pom pi le youth department pom pi thaleng in na chungwa ki pa thu ke sejin na to phat nau chung hen pathen in chi he chi sanga hoi zo la phozo asang zan pathen na bo hen ti yong tu ni ka pa he
he second gospel olympic come icon itu icon no hi pau ke hello lai tu chan ga he ti cha hin the second ani chan na hin thusim khat ga se nom si pham ja le america chapang khat hin ba ko ma he pa ekat sarkas ka vet hi ati sarkas ve ringa chi ai le sum su apin achi le chapang ba hin sarkas ahong ki patiko na hi ekat mars basketball anu su dai an ball le anu nong pe na hi comedian o hong dan su ala ticket hi chai hong kong a hi football pe su hong kong a hi ji professional football tournament national khan ma su ala hong kong a su china su mi tam do su mi non christian is but in hello ala hong kong demos to South Korean Hallelujah football club has final and belt as well. Final pe parwa hi me to stadium to me 70 80 me much. Just commentator also oh Hallelujah football Hallelujah FC right wing pan football and poyan pe khapan khop pa Hallelujah Hallelujah tiole pathian lo si Hallelujah Hallelujah sam. Just pathian lo lo Hallelujah sab so. China was Hallelujah it is hello. They want pathian ma Hallelujah it is praise the Lord it is so. Ito mga chu ano may heka so ja chu passing on the baton of light wa chu bisonen adi pa he di bol jo sia he krista ki pa na thu pa he hedo sa ngai ni bison ngai ni di pa he ka so de Not son se pugi ako tingnan natin isan buhay oh natin natin sit natin ko alin mang isan ka at putuhin isan putu natin ang ako yan way no isan
compare kapan pipa gon hang mama nakisip na chu kahin ven hi smart kasan nakilom pi le zenge ki pa me ai wanga ipiam sip chu ipitina nega sei dan chu na smart ball zit na chu nakisep na chu nakilom me kati zit hiki ipiha zit because ale Thadou pawa chu zit chu spelling ga spello le Z pau manuhi adi achangin imangzo to povin Thadou bulpi pau Thadou eho elam hildingu eho iman danu wahin chapang ho hi adein tulai khangahin kisem jong chu kisik itiuvin chuteng le hichi ze a chu tiong hi z itiuvin hichi hi su di na kain nei hona hi e
si pathet changkan pakai tunil hahin kataw na ho na sangit TBYF in ago nang minlo pinading le ngalenggam Why ta ka chai the naw jala tu ba naw e pui na gai ke di ko be pan pi ke thu ki ngai na min thang ba po me pakai Jesu Krista mine ka bon se di win ka hum ta ve amen